Hello, sir. Good morning. Morning. How can I help you today? What? How can I help you today? ኣብ እንዳ ሻሂ ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ከምዚ ዓይነት ሽግር የጋጥመካ ዶ? ሎማዓንቲ ከመይ ጌርካ ኣብ እንዳ ሻሂ ኣቲኻ ካብ መጀመርያ ካብ ምእዛዝ ስጋዕ ከፊልካ ትወፅእ ዘሎ እንግሊሽ ወይ ድማ ዝርርብ እንታይ ከም ዝኾነን ምስ መልሱን ምስ ኣብነቱን በብሓደ ክንሪኦ ኢና። በበርእስቲ እንዳገበርና ድማ ክንፈልዮ ኢና። ቀዳመይቲ ርእስትና ቤዚክ ኦርደሪንግ ትብል መጀመርያ ክትእዝዝ ከለኻ ዘድልዩኻ ሓረጋት ቀዳመይቲ ክንጥቀመላ ንኽእል ሓረግ I would like ኣብነት ቡን እንድሕር ደሊኻ I would like a cup of coffee. I would like a cup of coffee ኢልካ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። ወይ እውን can I have a cup of coffee? Waiter, how can I help you? ምስ በለካ ቡን ከም ዝደለኻ በዘን ክልተ ሓረጋት ጌርካ ክትእዝዞ ትኽእል ኢኻ። ቀዳመይቲ ርእስቲ ማለት እዩ። ካልአይቲ ርእስቲ asking for recommendations. Asking for recommendations ማለት እንድሕር ኣብቲ ሜኑ ልክዕ ትእዝዞ ወሲንካ ተለይ በፂኻ ሜኑ ሪአ ክእዝዝ እንድሕር ኢልካ ነይቲ ዌይተር ክሕግዘካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። So how can I help you? ምስ በለካ what do you recommend ትብሎ ትኽእል ኢኻ። What do you recommend ማለት ኣብኡ ስለ ዝሰርሕ ትደሓሸ ወይ ትብፅፈት ወይ ዝበለፀ ወይ ድማ ብምንታዮም ፍሉጣቶም ገዛ ከምዚ እዩ ብብዝሒ ዝበለፀ ነዳለው ኢሉ ክሕብረካ ክእል እዩ። ስለዚ ተሓቶ ሕዝዋ what do you recommend ኢልካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ወይ እውን what is the special today? ነፍሲ ወከፍ ካፌ ዋላ ሬስቶራንት እውን ስፔሻል ኣሎ every day ወይ እውን every week ዝቀያይርዎ ስፔሻል ኣሎ። ስለዚ ናይታ መዓልቲ ስፔሻል እንታይ እያ ኢልካ ክትሓቶ እንድሕር ደሊኻ what is the special today ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣርእስቲ modifying orders. modify ማለት ምትዕራይ ማለት እዩ። ኣብቲ ሜኑ ትሪኦ ትእዛዝ ትፈትዋ መግቢ ትህሉ እሞ ግን ገለገለ ክትቀይረሉ ትደሊ ኢንግሪዲየንትስ ንኣብነት ኩለን ትፈትዎን ኢንግሪዲየንትስ ከለዋ እንድሕር ኮሚደረ ደይ ትፈቱ ኮንካ እታ ኮሚደረ እታ መግቢ ከም ዘለዋ እታ ኮሚደረ ክትእለ ወይ እውን ብካልእ መግቢ ክትትካእ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። for example could I get that without እታ ዛት እንበለና እታ መግቢ እያ። ንኣብነት እንድሕር ሽጉርቲ ደይ ትፈቱ ኮንካ could I get that without onions? Could I get this dish without onions? እዚኣ መግቢ ግን እታ ኦኒየን ትትረፈኒ ወይ እታ ኦኒየን እለያ ንምባል ንጥቀመሉ። ወይ እውን substitute ከዓ ምእላይ ደይኮነ ምትካእ። ንኣብነት can I substitute the fries for a side salad? እንድሕር ፍራይስ ከም ሳይድ ዲሽ ፍራይስ ወይ ድማ ቺፕስ እንድሕር ደይ ትፈቱ ኮንካ ንዕኡ ኣልዩ ከም ሳይድ ዲሽ ሳላጣ እንድሕር ከም ፃልካ ደሊኻ substitute ትብል ቃል ንጥቀም። Can I substitute the fries for a side salad ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ መግቢ ከም ዘለዋ ኮይና ሳይድ ዲሽ ድመፀና ግን ኣክንዲ ፍራይስ ብሳላድ ክትከኣለይ ትኽእል ዶ ኢልና ኢና ንሓቶ ዘለና ማለት እዩ። ራብዓይ ኣርእስቲ inquiring about ingredients. ሓንሳ ደይ ሰማዓካ ingredients ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ እውን ዝሕመካ ወይ ኣለርጂ ክህልወካ ክእል እዩ። ስለዚ እታ መግቢ ትደልያ እሞ ግን ሓንቲ ኢንግሪዲየንት ካብኡ እንድሕር ደይ ትፈትዋላ ከመይ ጌርካ ተረጋግፅ እንታይ ሒዙ ከም ዘሎ። ስለዚ ከመይ ጌርና ንሓትት does this dish contain መሓዝ ምምላእ ማለት እዩ። ስለዚ does this dish contain nuts full ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ፉል ኣለርጂ ዝገብረልካ ኮይኑ ኣለዎ የብሉን ንምርግጋፅ ነቲ ዌይተር ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። does this dish contain nuts? I have an allergy ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ወይ እውን ጀስት ከም ሕቶ ተቕርባ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። የስ ተይልካ ንኽኣልያ ትእዝዞ እንተቐዲምና ዝረኣናያ ወይ እውን ካልእ ዲሽ ትእዝዝ ማለት እዩ። ወይ እውን መሪር ነገር ዘይትፈቱ ኮንካ is this spicy? ተረጋግፅ ማለት እዩ። spicy መሪር ማለት እዩ። is this spicy ኢልካ እንድሕር ስፓይሲ ኮይና ወይ less spicy ክትከውን ወይ ድማ ንኽትቅይር ቅድም ከተረጋግፅ ኣለካ ምክንያቱ ደይ ሰማዓካ ወይ እውን ደይ ትፈትዎ ክትከውን ስለ ትኽእል ማለት እዩ። ካልእ confirming an order ማለት እንድሕር ብዙሕ ትእዛዝ ኣዚዝካዮ ከይጋገ ወይ እውን ጌጋ ፅሒፉ ከይከውን ወይ ብጌጋ ሰሚዕካ ከይከውን ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኩለን ሊስት ምስ ፀሓፈን can you repeat my order please ትብሎ ትኽእል ኢኻ። can you repeat ማለት ተን ዝነበርካስ ደጊምካስ ከንገረኒ ምናልባት ብጌጋ ፅሒፉ ከይትኸውን እሞ ዳሕራይ ምምልላስ ከይከውን ኢልካ can you repeat my order please ኢልና
دغملنا مو شور تخينا yes that's it نبلو تزي كوينو ها تا بيجا صحيفه زلو نقيرا نخلينا مالتي next ارستنا if there is a mistake عنسا يغاتمي بيجا وينا كال سب تزاز ويزي ازز كا اوردر وي ديش وي درينك خمس لك خولي ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጌጋ እንተለኻ ከመይ ጌርካ እሱ ኸደ ይኮነ ትእዛዝካ ወይ እውን ክትቀይሮም ትደሊ ትሕብሮ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ excuse me I think there is a mistake with my order ንብል ንኽእሊና excuse me I think there is a mistake I ordered the chicken salad not the tuna salad እንድሕር ኣዚዝካ chicken salad ኣምፂልካ excuse me I think there is a mistake ንብል ንኽእሊና ወይ እውን sorry but this isn't what I ordered sorry but this isn't what I ordered يغريت أمبر زي أيكون كن عزيزة for example sorry but this isn't what I ordered I asked for a latte but this is an espresso إلنا الآن latte عزيزة زين espresso متخلي علىها إلنا كغير لنا نحطت مالتي ويون check برلي can you check my order please نقول إلنا simply ويون this isn't what I asked for ask محتاجيو this isn't what I asked for عملت this isn't what I asked for I wanted it without onions مقبل مثال كامو بزي onions عزيز كي أتصنع سلازي رسعو ويون كي تحافظ عنهم مس onions this isn't what I asked for I wanted it without onions بزي شغورتي دليونيرا إلكا تأزازكا تحبر مالتي ويون كالو option لنا I think there has been a mix up with my order mix متحواسي ما سلازي مسناي كالو سب تحاوش هيكون سلازي check it مالتي I think there has been a mix up with my order كأخذ بالنخدينا نعبنت I think there has been a mix up with my order I ordered the vegetarian option ولا مالتي ده حد هون animal product وي meat لو حاويش نسيلنا I think there has been a mix-up with my order. I ordered the vegetarian option. تاني vegetarian option عزيزة. ويقال option لنا بزح option سيدا لنا. Could you please fix this? Could you please fix this? I wanted the pasta dish. fix مع الرأي. الرأي ليلو زي نعطيت إزاز أيقونة الكا نغير الكا كتحت تغيرها مالتي. قال زي كات مجمنت تإزازن بزح نجار كلينا خالي. سلازي تا next أرستنا كم يركا تيشو soft مالتي كم يركا شنت بيتها بمهانو تحتت كم يركا واي فاي نتلوم تحتت كل بحدهم رينا مالتي قداميتي simply can I have some tissue please can I have some tissue please تلك simply tissue ويدما soft يمزالكا قال do you have free Wi-Fi here or do you have Wi-Fi here تلك Wi-Fi نتلوم تحتو مالتي قال could you show me or could you tell me where the restroom is? Restroom ويدما toilet كنقول نخلينا could you show me or could you tell me نقول له كنقدر ندخل له وي كتر ندخل له where the restroom is where the toilet is اتي شنت بيت ابي كم زلو إلناها بزح نقرات دلينا واي فاي soft شنت بيت دخنا كان حتى نخلينا كان إذا ترى يكونن maybe بتندع شاي وي ريستورانت خلنا موبايلنا تشارجر تود تخله is there a charger I can use not waiter excuse me is there a charger I can use my phone is almost dead مالت قال بعلومات عندي my phone تيلنا جن كتموت قريبة باترخ تود قريبة مالتي سلازي is there a charger I can use كتعملوا زخل charger سي على ديو إلنا charger نطلعهم كنا حتى نخلينا مالتي قال simply can I get a glass of water simply my try ولا ساعات إذا كانت can I get a glass of water my بكير my كتمس عليدو إلناهم نحاتت نخلينا قال do you have any napkin كم جرق مالتي مدار على زت أمنا ويون كلنا يرنا زغنا نجار كيسي أنا عندك أمور جرق napkin نقولنا excuse me do you have any napkins إلناها كنزز ويكن حاتت نخلينا قال موداتا مالتي عزيزنا إنا دليلنا حتيتنا بلعنا مصودانها تا last method ما it's asking for the bill حساب مالتي bill could I have the bill please زيادة هذا قللتن تا مرقم من نتكامل لها could I have the bill please can I have the bill please
دلائنا هنتقام نخلينا كالي تبيل لما payment options is our next topic. payment options بكاش بكريدت حتى تنغلينا عملت كاش لنا we can pay with cash كده يكونها do you accept credit cards do you accept موبالي do you accept credit cards تلنام credit card كخفل خلدي ويدما can I pay with my card بكارد ناتي وبكريدت كارد ناتي كخفل يخلدي لنا payment options بالرجعتنا يكفلت كان حتى نخلينا so موداتهم سودانا مالتي after payment دحر yes you can لنا here is my card here is my card way here you are simply إنكا مالتي here it is way ما here you are إنكا مالتي وين هلكا مالتي موداتها thank you for your help have a nice day لنا or have a great day لنا نفانهم مالتي سلازي كم جمرة هم تزاج جميرنا خنا أو دلنا نجر عزيزنا بلعنا حسابنا فينا تماساقي الناس عن وجه دلو زرب نزي مثل. I hope this video was useful. Don't forget to comment, share, subscribe. هون خالد تقومكم بواتات تلوها أب comment قدفلنا فيديو نصرح لكم هنا. Thank you for watching. See you on the next video.